Kubli pi baro ki bapet ya kene ke program ke kenta ki samla bat hang di studio ngi don bikin ki language ki samla ki ban suya tu ya ka jinya len ti jungki ki bas pensyai ya ka kam ka jam ka baki tri ki kita ki baki don ha ka ka production house la ki de ki puran len ki ting shop ki sabatai ya ka experience jungki bat kum juru ki jing ki jinya len ti jungki bat kum juru ko khubo ka ban amin sim na pi baro ki bapet ya ka de program ngan pini thua shai pi iwe pe iwe na kini ki samla ki badan ha kani ka studio ngan zangshan na i Krishan Kimdan iba Krishan Kimdan i day eating shop i actor bashit ak hababon ki production house bat kum juru i direct ka film ka ba ipin mi hima i ka film in sabatai ha kani ka jinga kran jingim takasni di day i actor ba i director ha ki production house to kuble shibun ba Krishan ba flap flap khna khna banwan shakani ka program ka jungi te hani kaliang pan i donya ikong Lucy Dingdo te ikong Lucy Dingdo ide i puran i actress i bashir ak haki production house sabat time i ki film i act production house i domenta me i insaya thu ka jinga alan ti i ka jing sham pat ka jing I min sim jing i te kublai shibun ko Lucy la po khnang khnang chablai ka program hakadui kaliang pan i donya ikong Fiyo Marbanyang i kong Fiyo Marbanyang ru ide i puran i actress i bashir ak hababun Teliki production house pakum juru ide inong rai ibashit rai ru haki music video haki film in sabatai mi haki film you baki music video idan menta te kubli shibun kong Fiyo baflap lap pos kade ka program te klem da penslam shu yenya no sha sha ya kane ka program te ngin zangshan ni ba Krishan long fin batai hindia ka jinya lenti jong pi kumno pi poi shakani ka kam in zangshan ka acting na mapili alang acting ba direction mo the long fin zangshan fin thu kumno pi poi shakani ka jinya lenti jong pi ka kam acting so ngadap rejik kemen aku kelang banga sebentar lang ni ka program ti keteng jong ada Krishan Kamden ngasang asa ha mau yang blog tu te kumba ka tim ka ong ki kanta ki samla ngakan mau ba hagi por bangan sedang ki samla teenage youth time te akan mau bang kata ka jing kualong aktor kalalong siapa palat te lakwa palalong aktor tinggi syait peda ikut kebor em tu hagi snap aja supply katsang gitu di por ba kini ki directors filmmakers apo rikasi jungi ki syait advertisement lang baka newspaper so isip pulih ikut kebor dan kam aktor aktris kenta tinggi chefun iki ini audition dan ngabat tawi perlo ini mengi kita benengkang de ki ben yang lain menle audition kai usna ma yu tapat aja kat lain kat saw kat san teman lagi production ki ba advertisement ini mengi kita benengkang de ki ben le yang lain teng sekedar 4 poin ngila apply te kata kajing ko along aktor hadu kata kajing perang no tenda la shibe dale poi gibro gi wana de khandai shipo hujengi la up steps tu tong lele kajing krang gadan Indonesia tenda la yo ga form ni paper gi form ngim jupe gi de supporting role ki gunda ki gang gitu ngim jupe gitu ngijir be only lead character dik betang itu guys character lead character tenda la dep ki audition gum tu katut karne ki production nang ta pada isa sutu ba ha to ko por ngi audition kamde bakidan kam aktor hendrai de ba katu ga advertisement juki ya ga film juki ka bangsawan that we came to know later on tingi patu ko por ji ko along aktor kim I mean lead character ngim jitra le ya tigi kat supporting ngim jitra te adin ka tunga kundu iwe iba kini ning do talan te de we orang baru simpang bo id ya kan ga chat kam te laptin linti yang labon hagini gi production ba peru ya lam shagoti te wai mat ingi ki dubbing hagi project na shabare gumto te uwan ra ki project na Bollywood na South na ine shani sharikasi te ni shed tre hapo ga production jung i kum ki manager mto te dan ni learn by seeing hatu pon by practically villain tenang tu pada kata kajing ko along aktor la iam kar ko mak jing ki tu kadang ki sisyo tenang tu pada ngim sedang ngim ken chu pat ken long karul mat de ge andrei la dengi ko he ban ki ngi hap sedang sunang barit
Tenang tu pada ngelas tang simbenta pada lang. Daya kat bayo orang ngelas tang simbenta, tu ngelas tang kenduk pada gigi director apa kasih. Tem kejaran kat pada hal usnam ar hajar khatnyau. Bang ngadon mu perlok kiki garam. Te kemudian kuliah ni mass media kuliah ni tu utan kaman submit ke project. Stang ars ni uyo porban submit dia kata project. Kalau orang pergi wah, ke time minta kadai di kadai sisngi shoot sisngi dit. Kalau sisngi lah dia kasih submit. Te ini tu jadi perlu panggil yawan man kasih dalam yang tengah ngap submit gini project tapi yelek gumno. Ban pas na jing roi rom lap shu. Tengin shim jing roi ki brung in shu cover no. Tenang tu pada tengok persap kai jing roi te lap persap tu. Tenang las ngap pada nga suatu ngajusnya untuk jurang orang ada kini jurang ngajusnya be kini jurang kaliman ke forma ngastana kini jurang te ngala ka jadi betul ka tumjumile ha itu ka tumjumile first music video jopi itu papi tu tengok ngala ya ka lyrics jo kini jurang te ong pil tapi lala ma pi te long sup pin ak ma pi kan long kam speed te ka kam marata rula la ringin khad ikiwe kajing siu hapsiu so mengi de perlok sakaporu lakim hapsok min na sisni tengi pada sakata kajing dan ta kajing trang ko along aktor em tu tela yasim mentang tu ntip kan long kumna tela yasim mentang le pendam hadin pada ngin poi perkara ba pai ba par support ha YouTube pada kayo almost 3 million view teraga yo hati por tenang tu kan ngila stu pada ba pai ba support ikop ingi bangin dan hari benta te nang tu pada ngalang stang kundu isu iki perlu patken lang ban develop ya skills pada hari ni field because I'm still new and young hari ni benta they still I'm in learning stages te nang tu kan ngasapai kumtu kan ngasapai ak pada hari film jong kemudian plan aga kendailat tung nyak tang kendari negative ru te haga film jong paila tung supporting role yang turu te ka film ki umat recently au arjar apoi ka film ki umat kan shio award jongga arjar apoi ka yo jongga praga right city award kari jongga all notice te pastuna pada hak tu ka film pada ka sha nominate Saubenta Best Director, Best Female Actor, Best Male Actor, and Best Film. Kasih nominate baru sah. Mereka job pada job tangi ka Best Female Actor. Hal tu sebenarnya. Mereka tu mereka ka film ka bangim expect bahkan poi showtong dari kelawan ra ka burom ya gari baca penru. So nang tu last tangi om sim sisiu. Te kum tu kan talang dangdon behak ni ka feel ada menta. Te seki lofi omba ka first video jo fi ka dik tum jo mine. Temut hakitu ki pom fi padon experience e ba fin act ne. No experience. Kum no fi supervise by lady ka acting. Yes, ya gadi pra mengin tu pra si mentalang. Te i yam salon. Te itu lah kami experience bandingan. Te magi kan ikan lam tu we discuss and we perform somehow. Hado mentah ni ki film affiliate lu long fi naladi jadi self taught ha through experiencing ba kundu igini ki perlok na guati te ngaladon ka production la jong perlong ngaladon ki team te I learn from them so it's also self taught not kamde ga mde ba ong ba ngayo jing ikai la ngale pin tibet em kam yo kita dari self taught pe baro te hado mentah ba fi act fi onki pla aki umat nang ta paila nang ta ki film yu fi aki kendailan no kendailan kini gitu yo te ke e pa ka jingsan fi experience ka ba fi sngo kumu actor ki skills yakini ki upcoming ki ba hado mentah ki long down mo pat tip ka skills yu ngi di bandan when it comes to acting mo te lo fi batang ki ki skills pa ki require skills ka bangi di bandan kum ki actor len ha when it comes to acting kan. When it comes to acting, as an actor, the actor nongkong ek di bandon first of all confidence.
confidence. Then secondly, apa ki perform any character, kidi ban clear na yala de support, but kidi ban rung lah character. That is very important. If lara kimla bandan ha character means they are not an actor yet. Kata the first point. Then as an actor, the dialogue delivery should be very good. They should understand what is comma, what is full stop. When comma comes, they should breathe, and when full stop comes, they should breathe. They should know this as an actor. Those are very important points. And acting, they should deliver a natural acting, not to say that kamera kalau dan kamar jangan tentang ada aktor dengan apa bah kun kita mengkam dan kamar ang ada aktor tentang anak bah kun gatu ga jing singa wala da pidon gamon haba PR ba ulai ino te kun gatu pada ga long overacting no. So kani ga acting doesn't demand any overacting ga don kambe natural delivery jupi. That is my experience. Okay. Hadu mentapat ke role ka belong very challenging pa yafi mo when it comes to acting shwa mo ke belong ba tam ka role challenging role ka bafi dan hadu mentalong fla juda mentah ki production house ke tolong pun batai ka karo belong challenging ba kade agni ka film jong production la jong he hang to ngasim madon actually 6 main character te iwe ngasim na yala jong te character jong uta banga play, I feel like it's quite challenging because if you act kami he is like a village boy, then he came to Shillong. The hangni paru im kum khanayo. So and he faced lots of challenges. So to show all these things naturally with my physics, hang tu nga find challenging because yala jong labon masung sok ite ka physics pan ngapani gibru de ban ikab yang banga tidi itlat sisai da itangan all these things am long ka kalong very challenging ba tadi ba kam long challenging top ndia besides kata ka challenging pa ke badi part favorite roles of ipat ka ba first ngo tanat ha ka role bangan perform na bangal ada perform again. Masuk long for me tanat ban perform kadai kumge bekam sok ya favorite ngadap challenging kadi ko to te ka favorite role pa jompi favorite sok ki music video ya kamso ki music video bale ta chob long batan gitu kilong kala kam dadon tham fi ka you kimdon kam ban I 2 minutes emotions. Hagito we just need to, if it is romance, we completely can do romance, so we just have to do that romance mode. So hagi once comes into a film, but along you have changed mode, no? So these are quite challenging. Tak boleh sibun ba kesan, tinggi sampai biasa sepi. Dia mentapak dan saya kong Lucy, dia firu kong Lucy long pin batai hinjat ke jinyak lenti jo pi kumnu pi poi shani ka kam acting. Itu menu. Kong ni syap ngai ko boleh shwai pi. Mà phi lạc khot ingi ma ban wan hak ni ka program trong phi te kum ban sia thu ye phi por bang ngadang red dei ngadang kum tu i rio snam nyau snam te ngaship ipa imei kum tu tenteng ki brio ki shit kli yang ki ong phi kwa ban long yu de la he ki ong ta man ka por tenga ye iwe nga ong kwa long doctor ye iwe nga ong kwa long nurse ye iwe nga kwa ba ong ba kwa ban long pilot kum ta ben man ka por te ipa pa ha kata ko wikesngi yang ni kon pite namari pangi kamlong kam kai ma ke iru ti yang ni kon pi kwa ban long kum ta te beli film shulong ba actress nama da philo actress phin long lot nas ru phin long pilot ru phin long lot bro khai na dang sedang te ngapa ngam tip ya kata ka jingkran ju ipa bakan ur long kan te nga wadang ong ba nga kwa long shat pa kwa long doktor nga kwa long nurse nga om ta ma te hadian kat nang he pan ngala miet stang ka page film stang ka pe film Bollywood ben ke jingrwai Bollywood la lendat ke bro khai la lendat ben ang betang to te ya bi kitu ki aktor ki actress jong ki film te ten dalali school ru kum ta hi pe betang hi film shot marwai kat chabli ki bri ru shli shot bet ki la ong shot lali shim ke lali shot kum ta bet la shot la acting hang to ma ten dala kham he pa te
Ngapa ting tu ngaku long baben ngaku haben long Bollywood actress ngaku baben long kan na do mensuate ngapa ngaong kata te kala long la he pelat kin kata ka dream jongan mar ngisa aslong tama tengong kala long beyond pelat kata ban dream room so ya hap shu tengong la biang pen kut na ngam tharai da ban long actress ma te hadian ha ko ke snipat ngadang syong hayeng ti phone ita himman jonga namar yang hayeng shoot khat duduk ma ti nga duduk yang kadon ko ka film yang fikwa ni am ban acting le acting ka ditang supporting role fi hab upper lock jong actress yang komta film ayu yang kadai ka film Bollywood ki wana po Mumbai yang komta tengah hang ta la panic la yo panic attack namar bala long excited pelan te la long excited ha te ngong to ngan try ngampat ju experience ngampat ju tip hira kata ka acting ABC jong ka acting ngam tip te ki ang ba one bit direct hang tu hi te hakata kasi ki ang issue for menga su ambet bet san bejing wan shawi pi ready no yang an sawan tengah la tiang tengah ang to wala kata ru ngan try ma banga kwa hi benong dala le kum tu hang tu hapo la long kum kenja audition hi ki syong ki to ki director ki producer audition ke sini na ha chani hapo assembly hotel por baki khot yang tu ki syong kita ki producer ki director te ki ang nga pinang ni ban keren Hindi namar Bollywood film tama tengah nganang hisa malum palang om tama teki ong nga any dialogues naka film Hindi tengah la ong namar nga tengah smart film Hindi ya kan mawet ki dialogues ru te da ong kom tai yang kalong fluent hi khandiat yang to yang ngan ti ong to ngan sa ai jubab yang kom ta ti ong khilet nga siang tengah let nga siang to ba men step nga shuyo call be kom to pau beji try ba ready no an one show ni shoot no kata ka Bollywood film dia ka sulong baik kum tahe nga shuyo ay kata ka role ban ang supporting actress ang to ka film Bollywood ka bade ka Destiny tang ba katuru kala dan problem na syathe tharai ke te ki pen stop no ki kram pen mi hira te hadian kato ngalet shoot pat so ya ngalet audition biang tengah azang long subang kan ban ak film ngala subang la yo experience tang to tama public experience katuru kato ka film Bollywood rupat kalong ngapaju kita ki dragon camera mo ki bashir ang ki bahe te ki lightings ki imdan zero untuk biaya te ki ka ngalong shock bet te kat bape dang ape camera turu long tiang su ang bet ani kat kate ki dan bet ka monitor la jong te ki dan bet ka monitor ngi sini tingin pat dan ra kato maki ki dan bet ka monitor bahe ban pet te da ong action ru da kam baik bet tingi sini dang ong da senturi action te ki ong beda ka kila dan beda ka mic spot boy ru gidan por bangale ya tu kan ki spot boy ru gidan spak kila ong menga mam pindi sha da ong man ra bag ru kila pen ra alam long celebrity bhate lede te adim to te ka tu jing yo experience ngana ka tu ka film te dala de ka tu pan ngala subang kata ka film ngong angan let biang namar tengah sit ak bai hayeng ro kum to maroi nga keren nga sit le hi teng pendik iki himan iki para bakin pe ngong pe long mundo dang le ni tengah pendik bai ngong to te hadin itu kongkong jang apa namar kongkong ngaru ide ba ak film hi ide la long na bakha kan di turi ai men sim bahang di yang dalam audition yang kamta te ngong ke yang kedon ko ka film audition kata ka film mano diga film ju i ba kershan hi tengah direct i ba kershan tengah ong to ya syong habar daki kentar le rehearsal ya ka script na gila ai ma te klam la ka weiru tengah la practice habar la sngu biang te ngandala rung sapo de la ong ini to le mte bi era shu yeng we hang to te hadin pede ngala kran ma iwe ar ngala le hi khindia concert tambalong empat perte nama Pak Juliet tu mau kata audition baju experience nang tiang dan nang dalam isya baru ngalak syatim shwa bang khamle ngalak syatim shwa ti himman jonga dan tu ngai la diru ngalak susi bang amla dan tu ngalak ngalem nu mau ngatiang palat te ngalak jur palat tu ka jingting te dan tu ngalak adu hup ya katuru ngang tal abiang katuru lakun ngali audition na sa Hawaii pan ngali audition ya ka inspector haban ni mat ka bansami katuru ngali ya katu hang tupat la yo experience nang tu naka audition jong kamano dengan la yo experience pat bani audition ha katu ka wai ka you kan tu ka film hang tupat la nang la teriam la le bet tip top bel along dan dam tu hadian
hadin si senam tarai ngayok phone call na iba kerjaan yang banwan shoot ya kata film Peter ini am komta ngong ta te katuru la long na first time am pat jutip hira kita ka film kasih kita ka jingruai kan long komno kan em no tingi rihas ngi ngila rihas ngili shoot sabar tingi shoot sha sekem katu ka jingruai kerten ka kut sadam ngili shoot sha sekem ya katu lebet marway le lang bet kitim kan te long klem dan na yang teturu la long first experience banga sang pertai marway kan pajulet te hang turu ani bon teng ki la long na ngasiam jing eru na mga jengai ne yang pajumelian kata ka first film ru 4 jutip tang ka kamera ban hab le kom nuru ban hab long kom nu ha kamera te shu experience shu long be hang ta shu le la ka le tu jung wa shu la dap kan te dia lawan pas ni te mentapat ski dang la dap yakini we pe we la long kam experience ta dengan la akso ka we dengan la long kam experience kan ngam tiang shu kan menta ngam tiang ngam dan jing ir shu tang slo ang ban shoot ta la biang ndai de menchwa da ong hab shoot no ma kata beje men sim la long be me ba la tiang be ngan le kum no ngan nong kum no la spedik be hayang ong se ngan le kum no ngan kran kum no ha la tiang be te tang kum ta hi kata ka jingat liti jangan udah nang red hadu hang ta te adu menta ka no terlibat ki film ni ki music video bakila Bala ka music video kadang tang ka wehi kataru na ka film kam dei balong separate na ka film kan ka dei jong ka film hi dei tang katakut chadam hi ka music video te ki films te ka dei kato mano te adan kum to sau santli ki films ki ban sami kan kita ka ba ka wei ba dang shumi imitation na po biju te ka dei kato ka yano pin kana kato kadang dak mi habiju te menta ka la ya ki shnong kata apa pi sim kum ka ek role yung ta pa yung pin keno hang ta ngasim tang supporting actress kumi parlok jiti actress ta ki wait tamil ni te when it comes to production mo te ki rukomwan ki fi amashali bit baka production team te kumno fi handle pat when it comes to financial kumno fi le long fi yo jingara na fi le hinala dine financially ya ka jinglet jingwan am judan kam rangi long yang ngak ya ki wait ngam tip mo tambah long ngam marwe te ngam julur re stingkaru ila okay man step lawan shaw bet bang shoot bet ini ru san beje lawan shaw dang step kamut by 5 o'clock lah hab long ready shuwan bet lawan shaw kali lawan bo lali shaw ko tabet mjudan kam kan man sai na pla dengan le shudo sikem ru ngam dan kam ra ban sai na de ila tebek ka production house kan yangi ki pat ki res mo actors ne actor kindan be mo ki res ki pat ki res ki ba fishim ha ka jing enjoy fi ama dengle anur ka kami habna be ta kares long fin batai ki kita kiris kilong ne kan teng ila ada pulie mo ka script ada pulie ta mdani ta badan objection ngam dan objection to lali shoot teng am ki don ki director jong kat to kan ni film ki ong na habu na da ka wei pi hab ang no da kum wei hang ne pi hab phong no da kum wei pi hab le kum ta tengi dang dei kan thai khasi dang dei khasi te dang dan ban so bani tre kampat ba te ka ban sa criticize le kan criticize ben to balonga ngabu jumut be hala dia ladanga riam ne lada yuru long ngariam tang ha film te mde am banga long ngariam klem akor nga ya chini stai mo ka di ka kam tang ha be ban le to long ngaris be yala di hang tu ka ngong ai lada ki kran ki brio ai ki mat kran ni le namar nga hinga stanat am long le la ka le kan te kita gi rezonga teng hab pedeng jong ki film kom to pi haban pi apang no kan dia mo pi habang no kan dia mo te kasi jong ni pat dang dan be hi am ba criticize te ka ta bet kaya when it comes to acting part fi le kumno ki acting no fi training ne don ba improvise fi dan ba supervision fi ne kumno fi le kam acting part ya nga simet hi ang ban ong acting am ngalan na Bollywood films fi ngalan ba nang to man kasi ngalaban pe film ka Shanti le gede favorite te kamut nang toli te namar katu ka base ya katu ka character jo Shahrukh Khan ite bo ka film ha am Shahrukh Khan ru te katu hi ngape bikum tabe tengalan bet nang tu hi ngale hi dalade te dal adep ong dialogues komenta ka Aishwarya Rai ko ong we dialogue ngalale hi la kran nyala de pause
kum ta be learn hi be dalade dar pelit pit film po cinema ro ku ding tem ti lai lit siang am lit pit film po cinema film hindi to la le kawai ka dialogues ba ong hang tu film manga barok si benai ngala ban keren hayang haduk ki ong labiang ni la pelot ki ong thaj ban skap nga keren wi ka ju ka dialogues long ngalan wi kum tu ta na pe Give pa basngap te kila long. kila long irritate te ki ong labiang So enthusiastic but learn something Oi. more. kum ta be si benai si ar benai kan ne be ta dialogues haduk dah ngala thaj ban perkhat itu ka film na ina na ong show kan ndai te kum ta be ngalan be ngala dia ya ka acting kan Te ma firu kong si lofin batai pa ki kita ki acting skills mo ki di ban don di ki ba kwa ban long sha ki ban kwa ban long ha ki kam acting te lofin batai na kalen ju fi ba fla ju yat ki experience fla ju shambur mo te lofin batai pin samla mi ka experience jo fi kum i actor te long nga kum ta hi kum bi ong iba kershani confidence waning kong film dei ban ong ba idan itai idan itu ngam not chu ban kran ong ngam not chu ban acting ngala long sier em long ni hab long confident bete la dari ban ong la dari ban timrung ni hab tim la dari bangin rung ni hab be hang tung ni hab klet sisa kan nyala de long ni hab klet bet tang sla ong hi action em kamut nyala de te klet na kai ka character ba ai fi thabe ya kato confidence te nang ta te kum ham ta fi hab long kum actor te flash thui kamet ka phat fi hab maintain fi hab biang na dong sedong nama si ki dan mo kat tu kat ni am ba ong ban ak film khasi ki ong so ka film khasi le yu pun ba ong kum ta ki ong film khasi ak ba le yu mat phong kat ba phong le to long rte kum ta nama tang hapo asam ro ki brio ki baki maintain ya la jong baki nang ban riam ki la long ki dan kat tu ka personality jong ki celebrities te ngi ro ngi hab long kum ta kan as kum ki actor kan te kum tai ka personality confidence te fi ham nang thik pathik the dialogues delivery ro it's very important na mar nga ngasit chamai be ya kata ngasit chamai be every time nga step pelat ban keren teng long action nga la da the long dialogues delivery te kum tai te na project ni baro ba pila simenta kalau ka film ni ka music video ka pa ka ba inspired bhai pi ka I'm sim bhai pi hadu menta na project ni baro ki di film ni di music video long fin samla me kata ka jisham jupi balong long fi ong kum no ya ka na project ni baro ki film na ni ki music video ka film yu ka ba inspired ba nga film yu pa ka ba inspired ka ba I'm sim fi ka first ka de ka to ya no pen kana namar ka to ka de ka film based on drugs te ngi kum namar si bentang ila akak to ka film dai lalong kum bangi I message ki briote ba udrak sulong kum ta kum ni long kaya rap kan yang ngi learn ta nang turu ba dale kum tu long kum ta da to udrak sulong kum ta pleng namar teng ngi bam le la dia tengim tep em unu udrak ba si di drugs da teng yang drugs te le chitang na pa pharmacy gitu dawai bro khar la ken drugs ba ja ta ba long ha tu ka film pat nga tip specific kan tu long kum ta tu ganja long kum no ka process ka long kum ta tong ka long ka pen learn ti yang te ka tu hi ka film yan no pen kana ba ka base hi ya ka drugs em te ka kam ai ka pen long inspire kan nga bangan tip aka ma company Bishi buat kongsi ngi sa poi biasa pi tangi dan si kong view marbanyang te view kong view long fin batai hinja ka jinya leng ti jong pi kum no pi position ni ka kam acting but kum ju ru chu ka ba fishet wa nga ifshet wa ru mo ha ki music video te long fin batai kum fi position ki kam ma position ni acting hade pas position ka jinwa ka bishi bon kong ai ka ni ka jing khot sa bha jong page ni program mo te ka jinya leng ti jong ate ka dei bet na du mun shabang nagren masuk start bet ban buat iki bangai TV mah ham tapi film tengah sip buat bet dan iki beri bayar lentiru pai hia me ipa baba mah ham tai ki men bet iti beri ti lem tai na at bet kum tu kum bak ngai ba ki le kum tu ki ong nga ni kan ni te ka wit mah wan pen wit kum tam ta tengah kum ta bet na ka por pen thot be iki mah te se ini me jong aru ye thu khana yong ba mu cha por bang nang ren ngali ngam kan mau me le jong dia buat ihme jonga atau buat dalam house nem di kelas nursery tengah pada ngas license nem wah mentai asmis teng license nem tikadang ni ka poetry dong nursery baong kamen ador kaya no short mo kunta but buat bita jing rai semta kan te ime paten tu kan yo semua ka post ka por yong bayanga
Jadi kena terima kerensap, yang kerensap agar warga siapa ben gitu. Tengah pan beli jumpa dia kita ke ibro. Dia house name aja kat nyo ni kat prakum tahi bangaya dia biar ke kelas 12 kan. Dia ngong handman ngong ni nga thách mà songkai hiền cũng nếm badang up result draft thì cái ông ngài tiếp theo cũng nói tiếng ông ngài ni để part time job thì ngắn lệch mà kan bây giờ ấy thì sini boleh kot kuat kan thì i kata ko wika kalau dan kam artist deh nam tak ko film temai thì ông handman ni lihat orang kan ni kata dia bohong pada don jenggot hak long shoe Mar dia rai pumar itu tambah orang part time job le nanti berita film belum menurut tak audition belum menurut nanti pada ni baik tini men jong apa deh yang tu try dengan ni mau tengah call kita nambah call te yok call tap producer kan te yang bakal sedang audition atas ni te la orang wan shim gini ki form mana ita di wan Aisyah lah tinggal let teka audition nah let di pak keren yang ada dialog tu tengah pan ni ngong keren kum kan amar tip mau dan di first time ngasuk mau kan oh try happen buat try itu bagi beliau ki keren mau kum tak kan keren kum tak kita dialog tu kadai dialog ke balong emotional dia Namar kadi ke film likai kata first duk banglan kadi film likai kadi based on true story likai likai tu kan kisah nak likai kata based on true story di dialog ibang ayo ben keren ide dialog balong emotional ba British bangka kami ya kuan dia tu balong kawat mo ite kuan tengah hak ben yam kata kapor dia yam bihu yang ta apa audition tu dia tu like kumno tip yo le simo yo kata ka sap kalawan aduk nang tarum tip jam bik yang ta audition ru dia ngapur khabit yo try number pa mo nang first time yang orang sangat kelak kali tegi parok dan syabaru yo ngai ni lawan tegi syam mo tegi le kali audition tengah pada orang yo try ni le redap stu mo try yang up la ka ta result ru hadin kumba arti yawi ita producer ko alena hello video flash select ma he selek likali kum tahi tahu producer tu tiki ong flash selek kini ka film lah jongi ketika film likai te la kemen hala le tu le email pai men para page mong asha selek ni film tamsa te nang tu kan kaya ka story jong aku mong apa isha ka kam film ting ak ketua film ru gile cepo seorang nama ketika based on true story ting kajash ti seorang gile action ti te kiba bunan tu kisah aku masih benar sudah tam ngapa dia ngasa arti yo namar ba ada exam tu mat ko pengali first semester ni St. Anthony's tinggal exam pengawan financial tikidon kisin ki bangam yo shopan shim namar la den exam dia ki ha ban shim long ki ha ban shim no ki wi tu ko pa changa entakan tikaya entakan na ko posh hadian nang tu pada kawan no sakal lockdown one lockdown tingi shong kum ta hi la shong be hi mi omi she ro ini para berit changa pada khado itaru iman idon sapaka kam acting kan tingi ong yan men ni lihat kum no mo ini para ngi tebes pun buat be ke mo ada lihat takran kiwi ki beri pun buat be tingi otong in bending no da ka film bang ini china no da ki short film tu ngi pelai kai no YouTube kum ta ngi nong pen melan ngi sim chong man la shong abti am je bingaru la shong hayen te kum ta kai sedang saban bending video sa itai para chonga para berit khado dia nang tu hadin ke lockdown pada dia gidan shoot saka Dhaka escape kum ta kai kawan ka phone call kum tu dia ki orang yang fin dan shoot film tata asni tinggal kayak sekadar Dhaka escape nang tu poi saka ni ka music video jong jeladot ter kelak no dia nang tu kayak saka driver taxi kum ta nang ta pada saka lanat film lanat ngak ba ilusi ketua dia nang tu kayak saka music video wang poi berkan betul dia dia jirai benar ni shoot jepot nak dia stay dia pun tak kan bat saka last duk pada dia nusep ke bang am marang ba tu kindia di sini tak dia apa pun nak kata dia kalangan kita di acting hoi tiki jingwai pa kidi tang katuka ka jingwai ba fi ruai ha cinta jingwai pada kadai kabedikong duk kadai di tang ba fi ruai bi Joshua Noxley pada pok boy di bat ka baar kadai ke jingwai nak film dakan mau kata dia ke film jadi ba lasting nombri itu di bela apa bahanir kasih jongi de kum ta kain gidon ikin project ke bahasa dia dulu jong ke bangan salia okay jadi manta kanu teli pa phila ju dan manta haki ayo ki film dang lat mo fi ang kidang sakko kidang don ka likai nang ta ka Dhaka escape ka likai ti kila ada premiere how 2019 kila ada premiere ka premiere ko hotel di point mana te
dia gila ben mi tu hadir nang tu patip dan cerita terai pada minum ya terai kampung tu kim pelat juga nya pok cinema hall sudah bentar ngam tip kan kinang pelat ni kum no tip tamal kat tu kan tip chong ati ki ong pelat dah kan te kelas sulit screen keleng-keleng tu kan shno Kada ka escape long kaladap na dah ka escape ka tu ki pat dia ka tu ga ditang kan dia ki sin hang tu pat dia tu Walaupun kita debi padang in proses kan. Proses ba. Okay. Kidang dan men-release na kidang dan. Na kita baru berfilm juga sebentar, mo dari ka music video ni dari ka film. Te ke epat kuma film mga kali kondusi, te ke epat ka ba inspired by pi ka ba I'm seeing ka ba fila yo shibun ki lessons ni ki bafi ki lessons ni ki no ki improvisation ni anything ka ba dik mo. Te lo film batay. Kidi ki ban ya kata dia ngam sunang ban ong namar ba ki bas ki babun hi bayo li kidi untuk mak kendak dia long mencong nak story full ro tip namar ba dia bayo pun teli ki pat semua te long ngayo hi ken jingbot nak tu film nak tu koi kunta kan ngayo hi jingbot kendak te mafido kong yung longan bat ngakwa kali ke ikani ka acting skills ka baki di bandon mo ka mga kali kini boro angon te ke acting skills ki bandon kini ki wepat ki ba upcoming ki bakwa balong kum ki acting skills dia ka tongan kidi tu hi jing ki bala ai jing buat ilusi bat i krishan ma te ka bakam kong san ru ka de ka memorization ka bani haban wan ra ya ka tu ka ba ka tu ka sin bangila ayo am ni hab wan ra sha ka balong shisha te ka shong pat dia ki artist kenya adu kat nu ki tibet menle ka ta kan namar ba kenapa kitu ki audience ki ba petu kinum ikop ba ki shuak kini be ba ka jah shisha te Tiki pat ki jing ka bafisham pat. Hak la kalong hak film ne kalong hak music video kinu nung production tiki pat ki jing ka bafisham mapi. Personally mo bafisham. Okay. Jing te kidi first day kadi ka pot ba ngila shoot kum tu te la dap ka tu ka scene. And then hadian pada kumba kat tu kat ni benai ya kini ki director ki call ki ong ba pet kini pi haban reshoot dia. Dia kum tami kin theli ka pherem. Shubu minta usnyo ngila de lajro ngila khap likon te kamet jana ka bare ko ngila sngai te kumno ngin reshoot e ka tu ka jo ka sin ka ba min chwa ngin le biang hadi te ki brik ba pe kila pher am kila ong met kunum ta te brik min ta las na min chwa dang snai min ta la rekho chwa ka lingkot shum ta lajro te ka bamla manong kata te ka ni shem jing e ka nya kata te nang ta pa de ni shem jing e ru ha ka liang ka karyam nambar ba min chwa ong ni ha ka ni ka kum nanga gen ge shem changa kiriam gi bet nyap hin hina jo tingim la ben bedan kam ya katu ko we ke chu kariam ha katu ko we ha katu pede ko we ke film kan ta ge jing ya tiki along bat bat ko we ru ke jing le sami ma gum tu te namar mu chong no perthen min ta le kam de shu ko ba ben pendai ni sa ben kam sangan chu man ta te ni ha beli sami sayong te kam di ka besok ini kam tam ni sami long ki shong kat kum ka project kat no dan ki men chong no example ngali sa sti sha sora arte yo ka film ni kai te hoi ni yin pha mo hende ka jing pha ni ru de bi pha be shi sur shi dot mo idan ni em tu sim tiang namar ka khun te ka la jangai em ni mei pa tingi ru la jangai ni mei pa tingi ru idan ngi sim tiang na ye ru ki pha hoi kim ong ra ba kim shania ka khuna jong ma hende ki perkhat ke ni ki tu ki bre bi ni lang ki long ki ba kum no kem te te kum ta ki ta ki jing e ni kam ta mi kim thei bre mo ka sa mit ka sa yong ka poi met ye kum tu teng ila le shu kum tu ru ka ngila bo ka bingin pendap hapo andri beji nyo beji mo ha hisni hende tengim la namar ba dan ki pas ki ba kham e tingi dapat khat beji shi beji met tingin poi yang kata mo ki bri ru ki nyo i ben mo CCTV kat bri tu dan beji ya mlala ni kata kam tam ni da bani ni tengi la sko bet bangi wan ka kam ni wan mo ngi wan kata ka film ni wan ka kam kum ka bela mo jingi ni ki bri ba pe jingi pan kintip yung ni wan e de lai i lai kiram ki bet ki bangi wan ka ba shoot bet ki ki bri ki ba kulur ya ayo be kata ka jingi kim dan ki khat negative mind de jungi te ta ki jingi ya jingi sham long ma phiru fin batai ki ekita ki balong challenging ha ki role ba ki to ni zang sha favorite mo la fin batai ki ek favorite role sofi ba ka challenging role sofi favorite de tip show sha I can tak kum tu bet ye ki bri tai pasta
Itai kam long favorite hai. Long lada yo itu ikat yaitu Cuma itu aktor dia lada undang ben lihat lang balik mengalong las kutenan mah. Undang si kama. Pej ang pej sih. Long lah lihat sih. Long ini duit kan. Itu kam long pak kam long favorite. Temui lah kam long hai romance. Badi romance. Okay. Undang start bah pej icon tag. Jadi favorite. Icon tag mah. Tiba-tiba challenging pak bakam hinjat bakam tof hinjat pat. Te kedai haka. Bakayam pi. Kayam te namar belai ngila ben dekhi ngila mah ben shu tu tang mun malai ijuk skup tu ngila lai ben dekhi ben yam kom de ke besok namar ba super kat ma rek mas au tu director yam malar ben yam be tingi haban perkat ken ya kanu no ka pas jingi ka ladam mo kam tam ko balong emotional tingi haban perkat ngi haban ngam jelio bhai ka tu dela dadon kini ki artist mo ki ba don ha marjan kum tu ke bur kian ki bai kum tu tingim la ben fokus ya kata ya ban long di te na po ya ban berkat ba jelio ke ba thang ba ben sosi ka jing jing mi beri la ya kata mo kan dan be jing sosi jing dan dia kata kai jing yam ka ba kam Tama baro kita ki based on your personal emotions semua lalu kum tama tak bisi pun confuse saya pun biasa sepi kadang dan tu kan ni jingkli si ba kerjaan tu Ti menang lagi push ke acting tengah kuat kali saya ke direction pakai. Tu, teknik direction first direction Joffrey Buffy direct kadai kanika manu, mungkin manu. Tolong pin batai ka kumnu pat people pa siya ka direction nak acting kumnu pat people siya kanika direction. Hadin bangla experience katu haki acting longai iba ki actors hangni apa ori kasi ki bun tambah ki production pada bikin ai kami ki perla ki dona production and plus ki baladon lupa ro ki melawan siu ka ba kator ka ba nakadaw ba market value jong ka film industry apo meglea ka upai bahi ka film industry po meglea umpat accept adu mentak kumba kadega si benta ka balawan ai kami ki juk ki bamenta that's very long ka basumsi kumba yengi ki badan hangani feel kan te ni pada ni dan hangani kam ni sustu bakani ka dega kam pai ba amara dan ka religious belief kini gi ka gitu langsung pik film pareng langsung pareng arta ya la jong kilong ke ji ipo ya dia la jong ki jai benre te kidan gum gini jai benre ki brio ya kita ngimlapan kia te lang ba kum gini ki bar khain sanangi ki production ru ngimlapan ai ki product ki babiang because of finance problem because government ru compare recognize ya kani ga fail so imat bagi jinga te ngapa de long naga acting bade ngai iba dengan kwashu tangman long actor si bebe batang bat imjah dengan ni kam ke lanjuan ngali oke mulai ngelas tu bang kanjuan ya because kinum la ban suya no tukum ki Bollywood edipio project tang go hedin sansan boy kapiang nomor ki ga market value chuki ro ke he plus ka kapir ke he fi tingi pada sini kam long kapta kalau nggak kedua balik belas ni, dari film ni pelaman ke sini, dari kupot tu kaman ke sini. Wah, 30 seconds semua. Kupot tu lah kan, tapi mengimbang sering happen, buat cakap lah. Tengah what if lah dengan sedang production house, dan sedang production house lah jom, then I'll try to make the long konsep ya jom long alay performance nan, dan ikiwir ngalay ay kamata. So with that motive ngala sedang production house. Menu house na mi fisang to production house of it. 2017 by the end of 2017 itself ngala sedang man form te por banga wat eki team kan ngamatchinga dan wat eki team like I need a DOP then ngadon kam editor la ka jong effects la ka jong DOP la ka jong light boy ngadon kam orang kam gini location managers, so all these things ka kawan rajin yang harus kupor because kadang dia buat mai yang dia feel.
Ada. Tengah ngam tep hero kini kam di benle pun ngam tep. Te untuk anak keli ki senior. Keli senior tengah kundui perlu untuk ngamat tengah ya untuk oke kalau ni last time mencuri ke film. Te hadu menta ke film manonat tu bang sedang ban arrange ke script hadu menta kalau tu sana still kampat leh hot. Kampat leh hot because it's my first film and ngaku akan penmi di produk kebabiang and it takes time and I face lots of challenges in between because kumbang orang mana ngampati lenti tengah jalan lenti kajian dawan pai ka puak katanya dengan ngajian segini gue kangat tak bapak kelab yang ngawam pai ngajian so in that way it took me now 5 years arranging script kada system sting mat sip arranging tang ban arrange Script penandori. Actually, the script nga sing na kawai ka novel batho o di nyuta sok tang jong ngim kata dega kabu kala publish na mo sok tang jong ngim te he is a writer te la thola de publish to po te na pule to story okay this storyline is fine so now if you want to make film we need script te ngong yu ngong pina ne manai ka script ngong la te te do thang apa ngong pe pidi unong tho nga pura me pi ndek teng umsuto bade long ka script and the story umsuto bi wong ba ka script can be balong ya ka to ka ju hi ka tu kalab yang can be umta ka kumbal la tho ka kan lab yang tengah long am ka script umne umta script is totally different te ka script ka don kam you need to write a screenplay as well te kani parlang dari script kan pada hiri script kan ditang story tengah ngaspan ke rights nih tinggal rewrite pada story kan rewrite and modify as well modify tambah storyline pada nggak pernah begitu cuma tambah extra bikin dialogue screenplay completely nggak change kalau mandra pada kedua juga filmmaking pada nomor apa Ke format mo. format juga film because bangiti हम का film देखा एक बवन रहा ya ka imagine story lana ya written story to life so lada unung to unong ba ulam upos ni udin proyek te salap ya ka taka dauma te khana kalap ya screenplay wan pin ngona so you do not look too good also so we have to make it interesting no we have to recreate can many things we have to create to kumto kan ngala stang yang to script te layak ke shooting once covid lasanya te lari shoot yang dengan covid tentang iladam under process menta I think by this coming year ila lesha hol yang to Tekani ka film manu pi shoot ki sabar mo fi pi shoot pi sabar di pilih aku mno haba di bak location sabar long fidan nama ban shoot film kam di baso mo fi haban observe hadu ki location hadu ki characters it kumno fi handle pa ya ka location sabar pa fi yo tip kumno pa long ka biang ne am ka weda ne ka biang ne ki brush tu mo fi dan kam tu fi yo kum bat long fin batai ka process ka long kumno first pormangi ni sedang ban shoot ni sabar ka dei lang ba ka music video ni lesha sikim so hang thi ni matching ki association filmmaking association nanti ki kain ba any outsiders la regulation of film ki di bensin permission na ka film association junki khasan sing hashwa lem kamta pinami awan shoot hasake that is their rule tingi ngimte ni shulai bet ni mon shoot kumba asam wan sha jika jumi shoot kan mon tingi ken kamta okay ha tingi ngilai bet point ni masih point auto peli wan la yu ngwan shooting from the association atau tema tu kira even though in I like the people sure but you have to take some artists na location jadi long but we are not shooting a scene we are just shooting a video song juga film pada so we don't need those artists di long balak ai natang ki manager actually ngiladon lupa ngiladon ba itu nangnya kibadai nang ti tama kisah sini so kidi maki bagai tinggal ada lupa ki location manager ki jingdon kam ki props ki par ki pembiang maki stay then
nang tu pada ngi mat ngi le shuno shadar jile pada siti pada kala ya ben nang tu ni shoot nang ka train ha Guwahati bana Kolkata sabar gini kita di location ni shoot Itu ki location ba shoot kedi tu ka Coach Sadam. Na kade ke. Tu ka Coach Sadam. Junga film ketika kucedam junga jingruat Ha. te jungi train eda ka film ni waya ka wega ka yu junga train te ngi shoot Te habaya dei bikini ki travel travel nanta accommodation te fi le hinala dia pilu pisap hinala dia ne fi yo jingarat lu ne. okay production no sembalas da production ka cost ka dan main te nga pana astu ba kani ka kam kala he but kabor junga ru empat la pan kit ya kani ka longkor kan tingala associate but ka wega production IS production but Shulet Films. So kitim bengi telang bagi ngilai support financially and kidon pada gi wigi perlok pada gi perlok jonga ki family so they help me in this then ada longka syai kaya la kaya pe ada betul Te don di member na paren jukini ki ayo jukini ki Meghalaya Filmmakers Association ne kuno di members. Ini ada isi member jonga Meghalaya Filmmaker Association. Kalau fin batai ke eka working procedure mo jong ka association. Okay. Just last month kam das pada selam orang ngilai kundu yo CM ate office ngi te tinggal kapan dia hall because yang besar ada PI ngi ka hall te kemud ka market value jong ka film jong ro kan biang ka turnover jong kan biang te ta ka biang turnover ngi la su kham he gi artist yagi crew members even yang location ro ngim kam su ban supan da ngila la ban seu te fooding ro ngila la ban biang transport ngila la ban biang te long kan yara be ka community om tang engagement tingila pan sto te yang ba tu marmar ila ashim action te natara it's still under process ba ka government kan shna south li ka kata diga approach jong ka association jongi Te habaya dei bakani ka film mandur mo te fi ang pafidang kadang dang in process ka padap lo completely editing padap na la adap na editing la complete stop mashu minta kadang ya ni coloring and final mastering okay sepatutnya ada tikini kibai pak series ng if mi mo ko to echo of adolescence echoes of adolescence the long film batay hindi at kato kadish pang kay mo ka series ba pinmi hi fi direct hi mo fi actually long bang apoy shoot ya to short film gar long ba long in a meanwhile nga bastonat hakani ga banta na long an sange bed kampa because we need to develop skills so that our next project can long much better te ka film ro kumpat de ngile sha hol kala nang jorang teng in the meanwhile what to do teng kanang ba kanam thut but ka skills so kanum yam te ngong ngen shoot no so wega short film teng ala thoy ga wega short story te ngila shoot ka ni book tenga echoes of adolescence te kani ni base haga haki jinglong junggi samla por bakidang tikki samla ke e baki kile ke e baki ki chule ah porba nakhi samla te ni pini kata kan jadi ki series muto ka kadega short film short film ha ya katu ngansa release hakini ki khinjat singim ta Teka kata ba filia ke fi don jing haba ya dei beki characters pa ba fi khat the love batai kijing ya jo sipet hagamano I'm very new the hang tu pada my direction skills kam pada lo mecha so the kilia am gumto long am pada tim kalang ki gir am tate bate utu di upi jonga na Guwahati ku support ya itu tu so learning from them pada hangning alas tu kan
kumno as a director what role I should play, what are the activities I should do. Tementang alatip tengah thoya gani tengah kwa hero gini artis kin ai kumto. When comes ndangala rehearse yagi actor am nungko ngala khot ban shoot then ndangala pet ngam padilang nang sama YouTube ngam. Kani kan sama YouTube tengam dan kam kani ngadan kam be real character ba ngala pen rehearse sisngi and ki artisu kila trash tomba as if like kumangi Malaysia hall, but it's nothing like that. Just to develop skills, I give them a very good pressure. Tiba akumile ila kolon porba Europe professional because of the Pressure. pressure come there because the rule that we want and she give we are not satisfied, so she's trying to work hard queues or BP and all these things kaja means lots of challenges ngimat hakani ro te ngi pendet ini I think around 3 days ngi la pendet pada sama te ke ipat nang ni sakmat mo fi om ta fi trang ha balong naka acting version direction te nang ni pat nak sakmat ke ipat thong jo pi pat pi bu nang ni sakmat pat ya kala we jo pi mo tong joa hakani ke feel kalau mbam para basna film hari kasi ngakwa bakin mi ki ru shempang ngamkwa balong misteri don sim kamera non sunni ngamkwa kum kita because lungang ni ngimdon kan ga awareness program ki paiba ba longki kimut be batang banyai ka channel jongki ki shushim ki shoot kapya andre akjing i janga pada lada not kibri bomdo knowledge haga art lada kinshim no ya kan ga feel pada kalong nukum u kena bomnang bandro masih hadu sandru kejat kan kalau nukum ta te keni ga art kadon la kajong ka rule te ni haban follow kan ya kato te ngakwa makin gi filmmaker apo state am bampat nang hira ban thaw script bahwa nai thok lumar hero lumar kato ya phi play your views sa YouTube la your payment kalab ya in the long run kakta ya ga burum jogari baca bandro kiwe kin pe yang kinang kini gedang jangai ba hakani kam so kani kalong very sensitive also nomor kalong kani gadi ka feel ka ba kalong inongom na kam makibiru ki ui daga kama pe yagi ni stories ka bangi pin e te ladangi I miss ngipin i bakala kanya talk misinformation halo the culture lan ki language lan ki anything they long kalong very sensitive ba so asin long ki de ben long husiar pa kan ki ben nang ni film de ben shu ai dialog lumar keren lumar te long ngako abalong ki bu ki haba ki le kan banta le kan balong at least follow ya galol jong kan ni ka feel kan jong kan ni ka juga entertainment feel te ngako arulong ba long ka mapikili yang apa yang ke bang ngako atama ngako aba ki film maker hi kin buram ya ka film because mintang idan ki series short films idan ki YouTubers kibale live just like mintang ila this is live show then kidan ki advertisement ads so all this kingan apo jongga kakmi jong kini hi kadega film my experience I feel like that ka film hi kadega kmi jong kini baro so in a film long kadon laga rules and regulation kami bakha bapun ini kadon laga kandan ini kun ada ngitam sneng tingin salong kita kun lailan kun lam ler kembagi rumah tengi penjapuro mega yinge ga ri baja bandre same thing la ngim puro mega film making obviously ngindi ya gani ga platform ya gani ga film making in penjapuro mega gani ga film kiper kin kam kai gani ga kam plus haba ngikran ka khasi tekila itu kiper galati baga gani ga kawan na ka nagi khasi ya community ro ka kata so nakadang aku ba ki filmmakers kin burom bhaya ga film and kin follow ya role of filmmaking that's very important te harba de bikini ki events if leching ki events mo official long ki judge panel e te hakano ko banta fi long ki khot kumno fi penwandur kumno ya kata pate
ki invite kuno ya fiha kata ka jinglong nasi if shit dan haki panel itu long fin bata experience ya fiha if shit dan mata Pehni shilong gidan gini ka Meghalaya Filmmaker Association di hari boy bade gidan gini ka boy artist so ngadek general secretary jungto ka association te ise perlu program nang setiap so ibu pada kita platform long ba ban ala degi ya kirudon sa bakin sutu ya la deba na ada bentar ya bakan dengar hakni ga kap kenapa kinte biala jong bakin itu ya la de ni ai platform de nam ta kata ni form gitu ga riboy artist te nang to pada last time ngi nang shule ni lucy shitish post made bagi dan program jung ini woman college student of women's college kidan program ha nang college man kidan program shitisha Rableng. so itu tur ngi gili support ki kapat tengira gili support lang ki shiti so it's a good experience ba kidon gibru gibatrang railong kalat compatibly nomor ba kakmi jungi yengi competitive means government compat recognizing it because of that still ngidang long in the developing stages lani ki hard working stages ngidang hape bentur hape benile hape ben penigi produk bengingi biang kanang ba government rokan kandon sampai ni Tegal ni ka last question apa kali pa menu baju ai mesim hai pipa habai de pagadi ka kamu na do sedang hadut menta jinga lenti menu kita ki support system jo pi ka te ma jo ai mesim hai pi but I mean sim motivational motivate if you motivationally because I myself I like motivation I read books then ngasih motivate dia lah jang because I learn unsha primary school of St. Francis so Francis udah give message belong kerpang nam tagi youth so the guy how to motivate oneself marba motivating oneself is very important than listening from others because teng imte ba bring ong pipiang hakane phi dan behang ni let's say kiting yo pinwan site ta ngin sangap na kiwe kandan jing kalong nginum te bangi ni dan hai telong ban sotu yo la jang ba ngi dan sap hai tingi haban motivate yo la jang haban kili yo la jang haban krandal de yo la de tingi baklang haban tindal de yo de so kata kalong very important te banle kita pada ngi dan kamban I pour yo la jang give time, give space for yourself, push on, and nang ta pada sa dalam di push on pada sa sedang penpek nok ini gitu cuma kelapa pada kata long in that is the process how I motivate myself. Dah boleh bun bakasha teman-teman sepak tu ni jingkli kong Lucy te kong Lucy runga si if dan mentah ni ki events move si pas pe ni ki events long ki judge ki panel tu long fin batai ki experience of fi kuno ka long mo kuno ki fi boy sha kata mo si ka diki kani ka state jongi hi em sin balik ke bala recognize ki briote kum actress kum tu em te jim khat likin bon bai dan teng na bhai teng na smith teng na kadong la kajong kisnong ma kin khat bai yangi one judge miss teng one judge dancing teng one judge singing ma tenga ru kum tahi tadi beki khat kum to ngam ju kan tat te first thing namar ngaru ngakwa bangan kan tiu ye ki wei kan namar kum no ngan chu ang ai la ding la biang ngam kwa ra ban long kum ta kan ngakwa be bangan kan tiu ye ki wei ngan teng unde taman kan tiu teng dengile kum turu ngi yo experience la diru te kum ngaru ngam pa jumlin kata ka judge mo menshwa si sa judge ki wei te manta pa la long ale judge kalai ki wei ma te la long experience am kum katuru te kum tahi te nga shit tenat ban judge kum tu ki khat ki briom to kan de ki khat ki ni ki banasha po bhoi ne stage po smith e kum to shit le bet ngam ju kan tan te namar ban kan tiu ki wei bat kum ju ban pet ken ki long kum no te namar dangalit kum ki to pat nga yo i ba ki brio ki bun ba ki kena samlan ne ki klong ki bun ba ki badan sap te shu ang ba kampat dan kata ka platform te yangi ka ba he ma makin wan ra chen sha de ba kalong kom chapo mumbai e
bagi platform bagi dan ki bahaya kom kini ki saregama for singing the dance India dance for dancing kata tharai tang ni shalong jangi ro mi la yo kan nu shot ta ki talent kan tambah de bakam pat biang ka platform pat bapri ki hap shule am to berit beriangi shule shio i ni ro hang to ni penjob hang to lakut no nim la di esho nama teng ki turu ki ong teng ladap kum to program ro ki sedang ladap kum ni te ne chu che mdani esho te benne fi ta ka daw long dalit kum to yo i ken ba hapo shalong jangi ro kabon kan ki ni ki badan sap Rina bagi mi opportunity. bagi mi yo pada opportunities Ti so far mentaba fi ama fi la julet mo shooting shabaru mo ne tolong pina tu ka experience pa ka ba fi sham shabar ba ka ba shani hindiat mi patit no ki ba patit ki yos no ka ta jing sham jo pi ka sen ba ang shabar hite la subang no pa ben de kajaka shwa ka we namar gi hangi tala long na la ya lek tama to ki bru bun sin ki shit long kom to hi shit long kom balong hi yang hayi ki bru subang ba ban bam ja hi lo jang im jubang ja ra kalong kom ta te ngiru dang ile shabar mi subang ba yo pe jaka yo pe ki long kom no ka culture jang ki kalong kom no bas ha tambahan dia jang gi pat latip te da man dau ki latip dau ki te kalong kom ta tem ni thok khnai fi kandian kol bang ile station Darjeeling dai kedan ka we ka problem yang ya ka production team hi bro bakim sha hakata ka we ka jaka ban shoot ma ba kersan kim sha ban shoot hakata ka jaka nambar baki ong ba msha shoot film sha tang nam ta kini ki bayat ho ha tengah ba iba kersan la poi hang to ka team jang ila ready nin le kum no am bangin phat nang tum long ni shu lem na shu ong no ni shu ya ong no hang to ba nga ba iba kersan ni di kinong ya tho ngili shoot ko tak rukam ngili ro hang tu ha poi tai pak am ngili ong ba bangi de gi badang shoot thot mai te newlyweds ngili ro hang ta ngi ong ki bri ro yang ki la khu blai congratulations dan ni we bri li ong i ba kersan sari hak mai ini dalam kom taru ke experience kan namar kim sha te tim dan option show all the way no nang ni bali sa timo ha the pin should cancel ka to kom no finan pi hab be ban pendap anyhow tengi hab shu thak no kom ta kamut ngi shu acting hab shu le romantic hab shu bat kti ka chabal le ben namar le ben pen i bang di silok kan du kisah shu happen i shate ka ka i jo happen i ngi di silok relationship hab ya lang hab ya keren hadu ki beri ki ba congrats ki ba bon kata ka experience ang shabar ta tampa ka experience ka to balik shabar talong ka best kan ay ka to ka jingrwa hi bangali shoot ki ta ka stonat ba nang ngimdan jing thut ngimdan e ka ya bet te ka kam ka ya bet chulong i jing thut iri tang itahi ba ngim pat tip ra ba kim sha ra ban shoot kam klam da pen tip khat san sngi shwa te henry lat na kata talong ka ya bet hi kan dan problem e ra Ba di bikini ki jingwa to long pila rehearse shwa la rehearse shwa shani ha shwa bangin net support sikem ni la ya practice shwa arte yo e tharai ni la practice shwa po ki hang ni ha po hall normal sorry te hang tu ya practice shwa shi arte yo e tamba mentoi fingan ong phi ban shu practice du paro mentoi ra ya kata ka experience ang ma nama hang ni la ya practice ma tip top la biang depois ti choreographer pakal yang du kamai te kamu toy ra am ka practice la long useless ta condition ni depois te la hab le bera kumai nama teng phi hab pen shot pelun ma komi aktor hab pen shot pelun ni nga tengah ka phong juti ba jarang te ka jaka ka ba khoru kharam long show ban pen shot pelun hab ye no hab le ra ka step te ka long ta te long useless ke the practice ni ban chabar la bele biste hi tamba dadan pa ka practice ru patta ka kambyang hi ban ban shu le blank ru Manhakan mo balong honu banay mahas kadang katuka Meghalaya International Film Festival katu tulong film batay ka jingsham jofi experience jofi kumno kalong kibri meeting people mo katu india long film samna kar kom ka jingtep janga katu kadai ka first international film festival dai hapo Meghalaya te first thing ba ngakwa bande ya katu dai di bakwa banyo i gitu ki actor actress sebar naman ngi kwa banya kendo ikitu international national kidan tengi let hang to kidan ki program ngi yo i hang turu ba kini ki umdai tang mangi te ba ak film la long na teng naman di ak film am
ngim ya kenduk hira Kedai. tang Haiti kam ya kenduk tang kawai ke film tang kom ni ba ta buat next film tang bat gitu ba long ya kiwe ngim ya kenduk ta hang tu pa la long ka get together kan ngi bara kalau kum ka get together te don kinong ruai ki don kinong shat hang tu ki batriem te don iwe ru iba ngi la aklet kerteng jong i tamba i triem ba kan man ruai i ruai hang tu after katuru long kila long penlong grani kan ya katu kila penlong bahe te ki khat si ki Adel Hussein tengi yo ikendu itu la akbat yakshay bat o personally mo Shahrukh Khan itu la long laksu banggen ban yakendu personally ki ma te kum tai long ka best kan ban yo ban kum kituru kalong experience ta yangi kan namar ngimpat juyo fi kum katu te dah kawan sisian anu kum tu te good exposure good exposure ha Hadu mentah manu baju ai mensim hai pi kan kejingat lenti ju pi na adu ba pi sedang hadu mentah. Te jing ai mensim hi jonga kan na ngadan armut ki hemen. Kita ki deki main support jonga na yang. Namari itai kita ki hemen jonga dai dang ang ni ngam kwar ta ban ni ka film teng teng asyik long ma tu teng teng ta pe ka script tu la sathanya am kwar kelebe je ban long ba je ban be le be pa be dali shay ru kim judan kata ka jing tharai smil ban ang ba kata miet long ha kum tam ta long da ka jing suk men siam ba dangam le ru teng teng sa mai ki la long support plat la tu kata teng teng dangam kwa ban ru am ki pressure nga ban ki ong lej ben teng teng dang la phong jan ru ki la ong peningin pet swangi gam ta ki support ba te nga ta ka jing support jangai ta ka wan na yang kata ru na kita ki arngot ki men janga namar ime pa janga im dan show am te namar ngasa be ban i men te kita ki himen jong arngot ki ba support bayangan na do hakan riang long ki don ki khun jong i ki tur ki support ba i don i khun jong himen jong ale i wei bala he itale da de bangale ko mentangan ni hablet ban judge support boy e dai ya tu dong anik buat lang ilin buat lang i support biti yang ilin buat i ap hadu da mi teng teng ha hadu da dam teng teng i wan sham na mangi ke thai kam to dan le mi le yang i tieng hita mi hablet mar wei tama tiang am bandawan pai siang kad ada program hadu RBJ teng teng si bj teng teng lai sao itai khon man nga ibut be nga la long kum i bodyguard janga ki sedang ile be ka ach bale sui he brio ha long hata katham to te ibut be nga ile be kum ta te na yeng hinga yo support ba kan te de na yeng everything te hindi aku akli par habaya de be ki kam acting kindon be ki response ki briote kindon be mo ki negative response ki ba ki feedback te kum no fishim pa ki tu kum no penando nga sim be ki tu kum in a positive way be dada ki ang ba kum ta ro nga skam be mostly am ngali am nga de ka way bangam ju puli comment sira nga puli comment am kamu tang da lasan ki briote ki ang pepe ini comment fi kum ta nga kompet na henry ngam pet hira na matang sula pet te namar ki brio teng teng ma ki shong hayeng ki shet shu kran kat balap ki namar ki shu type kim tip bangi trish tom kan no ngile kan no te ki shong hayeng ki shu comments kulmar ben ka dia tu bakom ta kan ne tani te karyam khlam akor no ka sweat de temni shu jo fish tu kim tip bakat no nga struggle tang bangan ngan poi ha tu nga kat no nga struggle ban shong baro shimiet ban puli ya ka script ban thia ban up hadu saw san baje kim tip te ki shong ba hayeng ki comment kan ni ka long kom ta kan ni ka long kom ta takada the best thing bangan le am melody di bangan ng puli hira tu comment ngathat na matas la puli ngala shong tu ngalong shisha kom ta se ngalong sa la kom khat mla shuti bafin you move forward mai ka kam file namar ni dang de ki brio fi tengi dang don bejing kta ta dang don be ga men sim ta takada long ngam ju kwar ban puli tang dala sen shisha ta ki brio ta ki sen pepe ini ong pi kom ta ngasupet kom to shisen ka bola biang kataru ngam ju skoram hira namar ni bateri kampat ba tengi hamman be ini da kumno namar shit ang he ki kadan ko we ka kten hindi ru shit ang kuch to log ka hinge logo ka kam ke na kumur ki brekin kran be hira kumno phile bharo ken kran phile sni ru ken kran takdang ni am ni nga shu sampai ngam ju da kham border kan ya gitu ki comments na ye be kum to te ma firu kong no silof batai nang ni shakhmat pat ke ka thong jong phi ka ba phi don mo kala we jong phi nang ni shakhmat ka thong janga ta ka dai tai dang yo shu ki projects te ngan le be thi ngabat nga shut ong hero ba kat hadu dang temen ru wei bang dang la hi ban ak dengan ak be
ngan ak bet ada di ban ak kemiru ngan ak ada di ban ak mi itu ngan ak ngan ak bet dang layu khun na dang la temen ngan ak bet kan bang dang em because kan ni ka acting am ka de bang ngamon shisana do men semte banyak kanu ka kam am ngam dakat tara acting hi patang shuang hi have shoot kamut like excited I love this camera. I love the makeups, lightings. I love everything about a film. Any role ngabiang bet. Tang balong kum ta kan takadaw ka thong jonga ka debe ka ta bet. Banga hadu dang temen ru kan bangam pat yap kita ngan le bet. Ya ka acting. Boleh cuba kongsi ka motivate saya, ka inspire saya ni mo kada kata. Mata si ikong te long film mafiru film batai ki events mo ki events ki program lo fi participate ki benta if shit don mo ado benta inspire semua hinjat kan ka events te banga shim te ka debit mana ka dia pada march with the community hadia international film festival atu tengah shim no get kam ke te mas tip ya ka tu te la no excited ba mo nama ba ki wan ki actor actress mana ba te tamba yo la pada ben balik duk kenangi kita ni banyak sunda banyak oh ni yo banyak duk kita buat kita kan mengapa dia apik kam mengapa registration jadi sanksi kemut baru sanksi terus step ada wait baik dah te bun kam buat kata ben banyak sunda banyak tambah banyak pe kita ya kita ki aktor aktris roh am ki betela harus paham ali kam tikin dia tambah sih voilik pe gitu mengkuat banyak mah ada kalau kita ki long apa ben ayu kita ki beri bana bar kum tu te kum ta ken te ni te shulong mai kita ki program jong ka me film mai ken ki foundation di kum tu dai te naka lian jo firu long ki epat kita ki mo fi long ki sham jo fi mo when it comes to ki feedback mo ang mana kali ni kong lusi kuma fi sham pat ya ki negative response ki beri when it comes to feedback na kudo kif penwando sham kumna itu tengah shim bet kum kita ki no ai mensim barak ba jonga namar ba klem ki ro ngadum la ben poi kum mangalong mentamo namar ba teng le se ki brio yo ka ba ki kran ma ki ro ka de e mo imla ben tep namar jing bakala ki brio dan bai ada lasul halading lasul terima do kata-kata ru hende ki brio ki ba pet bet kin i be jing duna han yang tai te ki doni ki bakren baha ki doni ki bakren sniu na du sim ro te ngishim bet ki bakin de bi tikino ai min sim jonga no ngam berkat sniu de kenya ki ru mo tengah berkat bet baka baki kran mat kran sto ikran sniu ro mat kran sto de ki kran bahar mat kran sto nga so tho ba ik bangale ngale ka bade ngaya bi kata kalenti nama du hayeng ro imi pa jonga shibo teng nga sha yo so ma ka tin ki video ki la kran sniu nga kam tai te ke tu khana shi tai ki poi ta ki jing pen choi ki tin hayeng ro ai mei pa mo Dengan si orang bagi ada pinggir ya kabeh gitu kibrio ngai dari ngate simet ila jonga suntu bang klem ne ka besnya te kembet ngabiang bai te teng tu pat da gila suntu shisha bang klem ngalong ngai le bi ka kam di benek kan imi ba jonga yang banya pi what's up berkat bit baka ka bagi tu kibrio ki kren ken bit baka tu ka datang ka jingdom berkat ka jingdom jonga jing berkat jonga ken bit bagi digi pri ba bit mah long kim suntu te ka kam ko bani tre akibat keren bakaran pilih baik dan kita yang alus ko bang om engan kan kwit nok mandi kamangale amle syura abiang an coba iya kan mi iru sybar naman ga thai sa keren ma yang aki push baik yang em wat wajuran din da li ya baik abe pimut banyak kan tiga bedai ya baik awai hasi fisa poi he syaka thong jeng jok kup tai te sanja tu jingkli yang tak bengkli pi nak kadi kam jengwa mo fi di single mo syarwa te kumno fi when it comes to la deka filming mo deka la film ko so kumno fi memorize pat ki lines and ki sentence fi rehearse kumno long ka process do fi ba filia when it comes to singing kan ya kata dia ben wajib belak ndet kum tu kam long namar ba teng ya ka jingwa li kam tamo nya ban berkat seni bate nya ban mudur nya ban la ndet chhe du jingwa na teng sa berkat ya ka tu kadesh phang ka ngin haban ngam jeli ka to kana mala dangi la arwai ro kan fluent ba kan ka to surgery imra ban shuralin dat ni right to studio ya ban long ready ba te ya ban bedur ba kan kawan kumno kaya kumno yana ta kan sala ban ring dor penuan ni ka to sur ha po studio te apa ide ba ni ka compose ki jingwa long file hin le de ne fi wat research ni chatai ne
Pipenuan kumno Kompos yaki. dia nga hoi nga liat hi na Fi fili kumno ba ka process. No based on your observation ne, based on the research findings ne, fi pipenuan kumno, fi compose kumno yaki jingwa. nga ban pet kenya ka rukum long rukum man no kam tam ka perthei menta shbo la dang arwai shpang gajing e dung ha perkhat ha kunu kurkom kata gajing e kalong dia ka shbo ka story jang du gajing e kalong kumno long kat kum ka phang ken ya ka phang ka kumno nga ha ban shim te kum ta nga perkhat de shbo menta la dang de jing roi perthei dung ha perkhat ka ju shbo arwai ka ju menta kani ka ju menta ka long kumno te kum ta nga thau sha ya ka story nang la thau ya ka story nga sapun wan kilai ta Mendu pa baju ai min sim hai pina do pristang do mentapat. Ba min sim nga te di mi pa hi ki hi ba push up nga bangan lit bit te ngan let bit ki ka kambang student no ko man syong no kilai i hi nga dang ret ma ba nga student bele ki pag ai acting la da ka acting ni la ka singing ne te maki hi ba min sim nga bangan le kim ju ai lat nga bangan syong la ni bangan ong bangin give up kim long ti kum ta yung nga let bit ya bit Te sakawi pang ako akali pi long habaya de bakani ki jingwai mo fi recording. Te fi nama fi haban suatu apsi mo ki recording studio te pilih aku no pat when it comes to recording pat. Fi don yang rap ne, fi itu ne, fi haban shuhaya ne, studio ne aku no fi. La da de ke jingwai ka ba shani te nga haban le hi na dos dong apsi jadi kum tu ido di perlok pada jonga di Joshua Noxley debat itu long ya dan bikin kita connection mah nomor kali yang kakam singin dia cuba doong mi yang menakan diri doong yang bangin di project tamai dia ba long ban mi tamai ta jing roi dia ngapat lo kum ta ngim ong te kata jing siu in siu mi yang ngani ngan siu ngai ilong ye perkat syabe kakam te dengan sampai kenyadian kalau kum nu kata jing dot jing Te ipa ka thonjo phinang ni chakmat pat future plans mo from the future plans ke eki future plans jo fe thong jong ate nga ko be ban pursue mo kini kata ma ka acting le namar ba mo syo ini dang di batang sus dang tingin padi be ong balalong professional ta kam tam ni mo syo ngi han ni hari jungi ndir ba ong dan te class mo dan training ne ya ban chulong be balik hin la di te umur ka di be tang na ka sap na jong be ndan ka tam ong ba tibet te ka ba nga ko apa dia ka ko be ban pursue shu shakamat but nga ko aru ba ki story ki ban nang mi shakamat du ki di be ki ba compare kin ni shu jin ingala pai jadi drop mana macam orang ibrik la dep te kalong kum no ma Asyam kum no ha. lagi bampak la dak te bagi pedal kami turut bagi la tep te kalong no story jing iro la tep te la that mo pet sipet le na sediki we nga kwa ki ba khamlong pher ke kita ta bishi bu confio te ngila poi ta sabakut jakan program but ngakarpat ikini baro ki laingot ki samla bikin ai ka message ni ka khubor kham tami ki bapet jakan ka program jungi mentas ngi te ngakarpat shani ba kasan ki ka message ki ka khubor ba ko ban ai ki bapet jakan ka program since ka topik bang ekran ke dish pang samla ke long ko ban an ai khubor long bagi samla ni ka long kumbang itip bahagani ga por bangi nak stang ki samla ki kirai ki bangi ngi shim ha to por katu karai bangi rai ha to por ni haban react ndang ila adults par ni haban ajing hi kai ndang ila rang ba ya ki baby ki generation ya kata bun bangi mi realize that is very important bagi as a youth we should realize ba kirai ki bangi ngi shim minta por bangi dang ki samla katu hikarai ni haban yang dala helasan so ni haban long kiba husiar kiba jit jana ya ga ka kam ka bangi ni thumu banjet kata re ba important ba tenga ko abno ni samla ba dream big and walk restlessly towards those dreams since youth are not just the leaders of the future, they are the leaders of today. Ya kata ki youth kiti bang sutu marwa lada kim sutu kamur kinum sutu iro ya lade te kum ki samlang gi don kam ha bandon kata kamen semba ai ki bru kini thu yanga om daga kerteng babu ime pa henre daga sap ka banga ngada kata 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 ba
lihat kita benda. Tak ada message. Bersyukur Mbak Kasha. Ikong mesti. Ka message jangaru kadai yaki kena samlah hima. Ba ke ba gasap ka ba pidan pide ban buat bet yakata te. But do not be afraid to dream. Live your dream. Lada kadai ka barit ne ka bahe. Your dream is your dream. Pide ban ya be chaprang lada pi ong ban long actor ne pi kwa ban long ayu ru ban long he ne pi kwa ban long MLAs ne anything. Le be da ka jing trace tam la jong da ka hong but kendiat consult da ka support ma na ka yeng ka semru ka ba ngide ban yo te tang ka tahi ka message nga ba fide ban kumta fide ban dream high bet kan Bersyukur kong mesti. Kong fio. Kami sih jangan dia ngakwa menajki baik bamo kami tak mikir nak samla, bat kita juga dang kia samla ma. Bah haba pilih iknu kakam. Lada kadi kakam ke patri man kesini, lada di kakam ke bah pismu tenat ma. Baru bor hijit dia kalenti ke babha. Dia klaim jik artian. But tingkat rumbat kijik tristam, bat kijik esha. Tu kum tak klaim peping sepoi syak thong jing jom. Bersyukur kong fio. Dia perlu ngelapoi siapa kot jenis ke program, but nak kermen bahkan ni ke program kalau ke belah asyibun ke jemento ya pibaro ke pape nampak di kejengin kerenjengin tasi bani ko ni syam ai kublei kini ki langut ki samla ki puran ba ki tinsham ki belah apa kenang wanwan sakanika program padu nak kalian joko dombesku media network ke kitbok yang pi Pura langut bapinang bah ki kam ki jam ki kamai keji bakum juru ki bapitmu bapi amanya katong bangilai kran galong ke basai so ba ke ban ulong lembah ka jingtre sitom jopi baro bakum juru baro ki pape ki program ngakal men ba ke ek message ko khuba bi ki ai ki langut galong ke ek ba ketik mensi me pi baro bakum juru ko makilai kran ki langut ba ka jingtre sitom ka de kowe ke banyala me pi but ai uso jo ka jing job bakum juru krampe pinyo kita lembah ka jingesha baka jing nguret pat kum juru baka jing wa lenti jo pi klam wa lenti ngin imjiyo ko nunu ka kam ningi di benwa pila kala lenti la kalong ka kakam ka berit ka beher ru compare ne ka ditam mengisu pila ngin khimi pa kum juru ka jing arab jo uble pa kita ki support kum ki ong kini mena ngidon kam geno ka shan ki support na yina sam ta klam pep nyo bi so jongka jingjam te tang ni kini tian kuble shibun ni se sham yang par hakabe ka toyo par hakaju ka program